no kuvuga n'ubu nibirahera ku mwana n'ikiraro yaragiye ari hanze nawe urindaya nanjye n'inzu narayire twara tubamo nibibazo nyina arimo aranyirukanka tugenda kuga kwepa uraya ndende nawe abanyindaya uraya ni danje uraya nabwo nyine bwaranyatatse ni atari muri rusenge twongeye kugushima Mana yacu utwirukanira ubutinganyi mu iki gihugu cyacu nta butinganyi dushaka kuri BUJA Today TV Imana kabisa dufashe ibintu byo gukunda umugabo mugenzawe ayo namahano ayibyo bintu vraiment nkarwasemo nkarwabira no kuntu rurira burashaho niko mutabona kuri kamera rurira bamenga avuye kwa satani nguvuga ibihabanye n'iryo jambo nta museke uzamutambikira je ni ku Mana nta handi ese akaze n'abazikuru banyita niyo nkuru Daniel amazina nyakuri Daniel umwate mugobo rw'intare akapfamo zikanga kumujya ngaranuka zikiruka muri yewe ugende wejeje kubara gumugora nangurumva we umukobwa aratambuka ukaraba mu ijipo wabona hano bayi ese umuhungu kuko umuhungu ajana mukubite wowe uri gutoka mbari ni waruri mwisi ni nyaca kibazo yabaza ati ko tutakibona ukora kandi uri mukara kandi bikorwa bisobanura yuko yari ngaha kwisi nta nubwo yaratunze na telefone ubu nikimanuka ni mama niki uvuga ba Abel nduwayo bandi bafanira vine bajya barabafana bari umaririza nteri jewe kandi nawe uri kwibaza urabizi amayobera barafana kaba batanze gukina cyane nabatanze mu kibuga ahubwo jewe nyine mu kibuga nyine caruguru no kubera ko umwana mutonya agira imvi kandi atakiwe nakimwe arakora aba yarazivuka rero se je narazivuka nyoka na mwana avuka nimbi nta mwana avuka nimbi ahubwo zirazaraje kubivanye n'imisi amatsi amaze mu ndase none so umwana babaza hanze ni nkuko naze zishobora gucomoka kubera ibihu ufise umuzehe ahubwo reka tubikosore neza ni ibibazo bituma umuntu azana imvi nuko no mwana nawe abagize ibibazo nyabaki aba yaravukanye ari gihe bari mu ndaka kaba karanyanyaye ise na nyina biruka bahangana banywa kanyanga BUJA Today TV together can move forward nagaruse. I'm Simon Pro, I'm come back again. It'll never die, it'll never sleep. Nagaruse mwige. Nyuma imisi tari mike nakora umunsi nagaruse nagarukanye n'abastari badasanzwe. BUJA Today TV na hantu tuzoja Mana yanje. Imana niyo yaduhamagaye dukore. Imana niyo yaduterese ku iyisi. Imana niyo yamamagaye nkore. Imana yamamagaye nkoresha abantu bayo interviews bamenyekane baronka amaviews baronka amafaranga we nawe ugasha witambika abantu bose bitambise magambi w'Imana bahuye nayo ugwanije simo ubugwanije Imana niyo yamamagaye Dani ni sawa ni sawa Yohana umubatiza wahamagawe n'Imana Imana yonyene waje kwisi kubw'umugambi w'Imana ntuvyemera Chebye ndabibo nta kintu no bivuga ibyo bintu kubera ko nisanze kwisi sinzi urukuru byakurikiranye yaba nari mfite insiguro zabyo zuko nisanze kwisi ngo namenya timeze uko gusyonzi nuko nzi ko Imana ibaho ariko ibirenze ibyo ubu ngo yego Dani from Bujumbura Ngozi from Ngozi Bujumbura po tuva munga tujari yesugo umanuka mwaye muduga mukamanuka mwabanje kuduga sha bo nanje ndishimiye BUJA Today TV yamaze imisi nyinshi dakora ariko
reka tubeho n'abandi babeho dufashanye ariko nyine ni amayobera y'ubuzima ariko ibara ndabasabye ikiganiro umuntu kibona amenye ko twari turi mu byaju agiparataje abwire mugenzi watirabiye interview kabisa kuko Dani arababaye byatari kubera ko bana BUJA Today TV bana ni too much Camamare yego sawa ni sawa urakomeye ni pape yo mu mazi naho nyine niryo riba rikomeye cyane we ntawe wigeze ujya we wari uhari ntaho nzoza na gahunda yo kugenda ahantu mfise nzokwama kuko ntegerezwa kubaho we wagiye ni nawagiye munsobanuro nziza avuze ati wowe ntawe wigeze uza bisobanuro yuko hari wagiye ninde ntawe najirona ko nagarutse nire nje uvuze guteka ntigeze ngende je hari hano ni nabanje kugenda gato ariko nagarutse utembere imyaka ingahe oya bari mu mwaka kunzi ba BUJA Today TV burya bintu twiberamo ni show datari wipowe ego Dani uyu munsi liko kurira kuri Bikore TV sibyo gusa hari abantu bamaze imisi nawe batakubona kuva kuri za bajaji kuva muri inde iyi filime yasha kuri Abel oyereka ngufashe uvuye mu yindisi BUJA Today uvuye mu yindisi ntabwo uri ngaha BUJA ntago ari uri kuko jewe ndi gukora kandi ababibona barabibona ndi gukora amayobera y'ubuzima ndi gukora too much seri ni ibintu kabisa ugiye kuri Bikore TV harimo harasha ibituri mu kazi kabisa ahubwo wewe hari bateretse ko kuri Bikore TV ariko harasha amayobera na too much ahubwo rero uje uranye ahubwo harabibaza yuko Bikore TV atari yanje ahubwo ari yawe yani bivuga uko ubaranyemeje rero ko ataheruka no mu muti burya rero avuga yari yaragiye ubu ndabyemeye abazi ico kibazo ngo hari abantu bataguherutse ngo muri sinemizi nizi kandi uri mu kazi atamusi numwe wigeze uhagara je nubwo mvize mikoro ya BUJA Today TV hano bahora bavuga ko wazimiye agiye kurisha aho uri kuzimu wahora je nkwibarizaho ko mashitani nimba hasoromeka nanjye ntware tiye gushaka amafaranga ngana namayobera y'ubuzima twese no kubaho ushaka aya nta mafaranga byose bifise ikiguzi cyabyo kandi ntukifuze bisa n'iki igitambo nagutanga wabandi nagutanga bakayampa ibyo nibi bikuma by'ubwo ndakwanga n'ibyo ubwo bama amafaranga usibose ngutanga no gutanga je kubera kwanga n'ibyo kandi ngacambwa n'ababyeti namutanze wabandi tora amafaranga wumvise kanavuze ngo kubera ko akwanga ntabwo byakunda Imana ishimwe no kankundura ugomba gutanga umujama nk'ubu utanga Camamare bigapasa ariko mari ikipe nyitanze bya fresh amasara barire muri cyari umuntu wari iki gihungu kandi n'ikizima cyo rarakidi kuzimu cyo narima boza barakirimisha mu ijoro ushima nje na shetani ntabwo yontona barako nje maze umenga naswe na benshi none umva ari nde yohitamo kuntwa naho yo ntaga niyo shetani natori imbwa zari ararura ntabwo je ndarura amaraso yiwanje wala atari umururatsi ariko simo je nkwibarize nko gukora bambagije ibi bintu bamavuga by'amangetengete amaroze nyine arabaho amaroze kumvura ko umuntu neza akanyika nk'uko isi tuba muri mu mwiza iyo bavuze umwiza rero ni mwe mu mbi zo mu kuzimu zikora mu bwira cyangwa umwijima na Bibiliya irabivuga hako zubundi mugirana ibibazo n'abarozi gute jesi nibyo mbaza ubundi umuntu yokoroga mudafite ikibazo ndabe ibyo bibaho babisaba ko manza mukagirana ikibazo agakoroga ahubwo umuntu akoroga iyo mukundanye umuntu akoroga iyo mukundanye ye muri inshuti n'akoroga oya ye muri inshuti n'akoroga kwa hatari abantu kumegura n'ishuritse ni buri rero mwebwe mugirana amabifu n'abarozi bagaca baruka oya urumva Dani ni kuvuga ukuntu imwe mu z'abarozi zikora bisaba yuko uca ku muntu mu muryango she ku mugenzi je umuntu mwabanye niyo mpamvu hajye na Yuda kugira atange Yesu yari mwene wabo wahagufi ni kuvuga atari umuntu wawe wahagufi ntashaka kugutanga n'ibiko nta kuronkera ariko simureka nk'uje kuyumvira kukuroga ibyo ngo tutabaye abagenzi cyane habe ibintu byawe ngira ku burenganzira reka nkosora akantu gatoya kandi nabandi bantu babyumva ubundi twibuke ko turi kwisi kandi isi iri ibibazo byinshi cyane we nimba uri kwisi rabo uyegeranye n'abajama bo kwisi nyine mukorane
nimushaka gukorana n'abamarayika utabato wapi ntabafise n'abamarayika bize gwa mucunga hamukajya kwishyiramo abantu kwise nkumva ngo nabantu babi barakurya bagira inshuti bagira abagenzi hama Imana ni gukwabura igutware ariko ntizo gutware nko kwitwara abandi akantu Imana wayitabye sindakemera karaka ngo yaguhamagaye ngo ngira guhamagaye ngo yitabe baje guhamagara umuntu agacapa je Imana nimba ari kuryahamagara ikamamagara ncampa kare ibiraretse gato ndashaka kabisa kurya gato kuguhamagara ucupa mani wewe turazi ko ba Eliya na ba Elisa bagiye ari bazima babahamagare baragenda ko twebwe kumva ngo umuntu yitabye Imana kundi yapfuye inyo zirimo ziratakara aka kantu agariko bazakosora aka kantu bavuga kabisa umuntu yitabye Imana yahamagawe n'Uwiteka cyiza kiruta ibindi byose ugize nguki urupfu nicyo cyiza kiruta ibindi byose Mungu naye cyo cyiza aho nicyo kintu gihari kitayitugwa wa Mungu reka bamuroga ngurupfu avuze niyo mpamvu ngurupfu rwo gwiza gusumba ibindi byose fata mikoro yawe urupfu rwo gwiza nakuzizo imvuriza kuzoshika mu kuzimu zoba wapfuye kuzoshika mu ijuru zoba wapfuye hati ikintu gikunze nyine uragenda ukagisanga je ntabwo ibyo bintu muza nagari byo mani zuvuga uti kubaho kuramba ibintu by'imfu bikuremo kuramba kandi atamyaka 70 uzomara umenya gute so usanga Imana ijejo niyo gutwara umuzima bano gusanga wapfuye mu Imana ifise kuzejo gutora intama zayo kandi izoza turabizi yarabidusezeraniye ikaza uri muzima mani kiri muzima pani nyo zatakaye aho nazo burubanza nta kibazo kantu wapi aho nazo burubanza ukabona idemu nziza itambuka kabisa ibisusu ari kwingwe cyukumva ko byabaye kandi ari jyawe yaranabenze n'abasore benshi mani iyumvire nko kubenga abasore benshi ukaba wumva umenge ni wewe wa mbere ufite akahiti yani ukumva ati umuntu ntabwo ari level yanje ariko sha ejo ukazunza ibisusu arenganye umuntu wamukubise ikofe ngo nuka kuvugishije bukeye ati ujye rero ejo bakajya kukoza rega bisira ngo baroza abantu bamaze kare gihozwa n'abagabo akotwa n'abagabo ari umugabo none se ntawe ni muntu ari ntago nyene nese no wapfuye yipowe ikintu kizurumva gahunda no gukorera Imana ibindi byose urumva no gucafa kandi ntiwumve yuko umenga isi yawe ugusha no musi kungara ku kantu kukangira nabi ejo nkaguherekeza uri muri nimba Imana yaraguha ubwiza bukoreshe neza apana kwishima kubandisha ukaconyeshema kukigira wahatari numenye ko twese turi kwisi kandi turabantu bo akagera cyagaca kuremera ukandemira ugasuzangura gaye ejo nkaguherekeza nkafata no kujya nderuza rakisi ni kuri ivi na ivi niyo yavuze wamuremera ivi wagwana karabanye no ukuntu bimeze mutoka mbari ngo bimeze bite none mutoka gamba ndakumva tuganire gato kuri bikore TV tubwire gato kuri filime zibiri Too Much na Amayobera harimo ibiki utumire n'abantu basimbere banze bakoresha amayobera y'ubuzima amafaranga yinjiye amayobera y'ubuzima utarayaraba ndakubwije ukuri warahomba uyu muhungu nashukwa uyu Basigaye ashukwa oya ni muri sinema ntashukwa muri sinema twakinyata nazogira umwitega mwino misi karabaye kuvuga mwiyo filime ni inkuru yatanguye adashukwa ariko umudema aramuvura amaze kumuvura irangira mwe muki cyabo ni wamwe muki aho ni mu mayobera muri ubuzima nibwo bwamuhemukiye aho ni mu mayobera aho ni mu mayobera niyo nkuru nuko ipanze je nkabandi kandi nanobwira ahe je ndi papa w'iyiniga turabana tujya mu manza sentare giritanga kugira umuvyeyi nk'uyu bari bibazo kugira umuvyeyi nk'uyu ikibazo kinakomeye ariko se kibazo bisanzwe no muri sinema nibibazo nyimbuvuze kugira ibibazo mu buzima busanzwe muzi yuko byo bari bibazo no muri sinema byari ibibazo cyane muri sinema ko kandi no turi mu bibazo n'ibiranahera no kuvuga n'ubu n'ibirahera ku mwana n'ikiraro yaragiye ari hanze nawe urindaye nanjye n'inzu narayire twara tubamo ni ibibazo nyina arimo aranyirukanga tugenda kugakwepa uraya byade nawe bayindaye uraya ni danje uraya nabwo nyine bwaranyatatse ni atari muri bisi rose mama we yarantaye uzwa naye kandi rwaguma rubaduka turabantu umuntu unyoka ntaye kandi ndugwaye ihangana bibaho bugati ihangana bibagerageza bo hama yindi turi gufocusinga uri bita Too Much
Too Much ni filime nziza cyane y'abana sinzi ko nabikubwira turi kwigisha ko ibintu by'ubutinganyi murabona ko byabaye dance kandi byari mbisa n'umunagomora turi kuraba ikintu twabikora turi ko twabihindura basi twumve ko iwacu twokumira ntibize bishike ko abana Too Much simbira kuri bikoreti bibiri hahiye gusa muze muraraba message nimukarabe tese kuki yakinye kuyisije hari content nabonye kwa Abel ndi wavuga ngo Abel nuze Dani ibyo abandi batinye wewe arabikoze bo muze murabanza murabe ibyo turi gukora ntitugakine kubera turi gukina ngo abantu batubone uko cyaka kuri ahubwo tuye dukina inkuru kwiri hama duheze dushikirize abafanzi bacu ibyo babakeneye message ni bikenewe turiko dukorana umuhamagaro w'Imana kubera Imana iranka ubutinganyi ariko wigisha abantu ntibagakora ubutinganyi kubera ari kizira numva ko ari ugasanga hari abandi bantu bashaka kubifata fo bomba umenga bacatse gutitura ibintu by'ubuntu canke urumva nyene asize ibintu hanze bitari bikenewe kumbe ariko arabigisha kugira na kenge kijya kintu nikigira iwacu jewe ni ntigisha ubutinganyi j'umutipa azazarongwe Camamare jewe no sinumane kintu no gukorera je dufatira uzajya ni muri Amerika nibyo muri Afrika none bamanitse amadarapo y'ubutinganyi hari none birabisaba ko dukumira twebwe wacu bitarashika ariko gusabanurwa usanga dutanguye inkuru umuntu agaca muzi n'ikintu dushaka gukina ko dushaka kuvuga ko twebwe turazi iby'isodo munagomera kuno byagenze cyo shaka kubikumira ukaza gumva ngo Dani ngurabona ari mu imbabaza amani twebwe turatwandika twiyumvira ku kintu imitwe ishuha handashaje imvi zaraje kwera kuyumvira filime ukazana ngo nkwe mutinganyi yarinde ari wewe yari cyama ni inkumi ziraho nzozi kwereka oya umuntu abakobwa bari bakundana ariko mwizo nk'iyo nkuru uburyo bakundana bafoka ni inkuru zibiri nafatanije ni inkuru y'umukobwa ushaka amafaranga aja kubana n'umugabo bakabana amezi abiri divorce akabarosa amafaranga akabikiriyeho iyindi nkuru ni y'umukobwa yahamagaye abonye rugiye gukamba ruri kumunanira kugira amufashe kuno bonta mucaha kugira baronke ya mafaranga divorce yihute ko nafatiye mucacu usambanye ariko nanjye ndimo natangura kima uko bimeze hama umukobwa rero n'umukobwa bari basanga bibera mu indisi yabo ari yo yasi y'ubutinganyi umva rero gahunda no kubadoma nkaca mbakimbiza bakambira mu nzu ko ari abatinganyi bakuye no kuyicwa ntako mvuze ko kwitwa ntako mvuze uko gusamani baya brema yongeso ntabwo ari niba kiginga ngakegera ngo nimunda cyabira ni mama inyundo yo mu mutwe n'abakobwa beza cyabashobotse ufate akarorero ukanamfata base mukanamfata mukamboha ibyo bintu bikaba nakubonye no kurondeza ipanga nkaguca umutwe cyangwa bitagenze uko nogenda nkakuroga ugapfa ntanabitangaza mbere na mbere kubutinga tubanze rusenge twongeye kugushima Imana yacu utwirukanira ubutinganyi mu iki gihugu cyacu nta butinganyi dushaka kuri BUJA today Imana kabisi dufashe ibintu byo gukunda umugabo mugenzawe ayo namahano nkarwabira no kuntu rusa rurirabura shaho niko mutabona kuri kamera rurirabura bamenga avuye kwa Satani nako yatubwiye kare mutoka mbari nta wape mutoka mbari icano yari yarazimye bayita BUJA today nawe yagiye yagarutse ariko reka ndabwira kandi yari yihaye reka ndakubwira ikintu kimwe igihe uzoshaka guhangana na Satani uzofisa amasasa hagije yo kumurasa ni wumva utabishoboye ugiye umugenzi reka ndababwire iki kintu mvuze ntagire unteribuye we nimbomba ushaka gusenga byemewe kandi ugasenga byumvikana senga kabisa wiyirize wishonjeshe ndakorera Satani nazo kwataka ariko nimba ushaka kwiyorereza ukajya kwa Satani ukarya no kumanuka doma Satani aragufata kukeba abakurosa umwanya urumva arakuniga higoye cya kiginga bazi kwa muvuga nk'ubungubu nkabanza umugenzi wawe nkagoma numwansi wawe nkagoma mukubwira ngo muvuga ukamwumva kandi uzi ko yakugirira nabi waryohe kabuze ro Satani n'Imana barafitana ibibazo barafitana amakimbirane kubwo nako tuzi ko amakimbirane yacu ari hagati y'Imana na Satani hamorosi muyu akaca agenda agakora Satani agakora n'Imana ashaka kubakora bose fata gupereka wewe gukirahe gukira ndetse ko wewe gukirahe nguvuga ibihabanye n'iryo jambo nta museke uzamutambikira je ni ku Mana nta handi ese akaza n'urazikuru banyita niyo nkuru Daniel amazina nyakuri
Daniel umwete mu gobo rw'intare kapfamo zikanga kumujya ingara zikiruka muri wewe impamvu nakubwira jewe mu gihe uri ku ruhande rw'Imana nta muntu kurwanya ariko nimushaka gutambatamba barakudoma senga rero BUJA Today TV nimba usenga usenge bizima kandi ureke gukora n'impemu zibi ipepu zibi zitaramure mu izina rya Yesu nimba ushaka gukora satani naho ubaka akazi ubaka indaro ubahamagara abadayimoni mukorane nihagira umuntu uzogukoma ejo ndarahiye ugahamagara abadayimoni bakagufasha urabona Dani urabona banako shitani araza kudurumbanya ubwoko bw'Imana ariko Imana biragoye ko idurumbanya bamaze kwegukira shitani kubera ijambo ry'Imana ravuga riti nimpamva kuba ku isi byakurane ko bitandukanye n'ikibi cyose senga Imana wipfira Imana kiguhamagara kandi ugende wejejwe bara gumugorana ngurumva umukobwa aratambuka ukaraba mu ijipo wabona hano bayi aho bakanyanya gukorera Imana mu yarengana wamurenganya ariko umutima ukanguka hinduki ngaba bapasi uci ngande wa mukaroti okay yahindutse inkingi y'umunyu woza na bapasi bigira bapasi rwe bigira ngo nabavure Imana irimo irabakoreraho sho irimo irakora gahiti urabyuga sanga wapfuye none bayi kubera iki Imana nimbara guhamagaye ngo uyikorere mu nyuma gakiramo akandi kantu ko kunongonoza akandi kantu gashomira cyo gucisha byihuse kuko uciyobya beshi erega waramaze kubwira beshi ukababwira ibyiza mu nyuma bagasanga uri gusamba bayindaya bajavuga ati reka natwe yatwigishije kuza turakurikira ibyatwereze naho bacha babikora ati nibi biri mu nze birimo Imana ikigukiye muri kagukura mu nzira kugira utanduze ubwoko bw'Imana ari warigishije bwa mbere Dani wibaza iki nk'ubu ku muntu ashaka kujya umugambi wo gusenya Dani wo guhagarika Dani muzeka akora wo kuzibira Dani Imana ni mu mazo magari ubwo si Imana mu mazo magari namubuzara igihe Imana izovuga ati umuntu ikamushira ngaho ngo nampagarika ndimbura ntacyo nokora na kimwe ariko mu gihe Imana itaravuga ngo Imana ibintu biturondera cyugasanga ni wewe uyumve nko guhagarika Camamare ahubwo ari gihe ari je no kwirimbura yamurungitse sawa itamurungitse ntacyo azokora rega ari gihe umuntu yirimbura ubwe nyene akivana ku isi akitaramura mu bandi kubera amafuti yiwe na cyane abako kandi ikuramo ari Barizi wiwe mugagaca guma ngo Imana ari wabyirondereye ariko nta fana duhaye tora mikoro yawe wahejeje kigali rindira gato twahejeje kigali rindira dukoze iminota ngahe none ushaka bihere hano humye tora kigali tora iki mikoro cyawe rindira gato harakantu ngena nakubajije Dani mbaza nakanyuma gasamaruti yego muri misi heze twarakubona cyane mafilme ya Beri muri ko mukora namukorana ibikorwa ariko ni muri ikibazo manze citondere mu kukibaza ariko turakubona uri kurumva cyane sefe ko tubona muri craziness ariko nsiko turakubona cyane nawe ese umuhungu kuko umuhungu ajana mukubita wowe uri gutoka mbari ni waruri mwisi ni nyacha kibazo yabaza ati ko tutakibona ukora kandi uri mu kandi bisobanura yuko yari ngaha ku isi nta nubwo yaratunze na telefone ni ikimanuka ni mama ni ikimanuka ni ikivejuru sinzi yavuye we nimba utinyuka ukavuga ngo Dani ntawe uhari ngaha mu kibuga harimo harasha kuri inuze kuri the craziness harimo harasha kuri ku mayobera y'ubuzima harimo harasha kuri too much nta wundi uri kuvugwa ni Dani ngaha gusa tiko turabona craziness nari izindi se nimubona atari ntushaka nkore zingaye jewe cyumbaza ati hari yindi iri kirasohoka kwa Beri ntarimo ikintu jewe navuze mwino minsi reka nkwishure urusaku ushaka kuvuga ko wakunze je navuze ko mwino minsi ngomba kuvuga singa kuri filime zanje zica kuri channel yanje usumba gukora kuzahandi ahandi ubundi muntu uzokora tuzatwakuranya gakontra kameze fresh kuko muravye ndo wa zamani muri cinema ariko nshaje nabi nta mafaranga mvise ibintu byaranshanze mererwa baneraterana urumva kubera ubukene kwagize umuntu ndebera kuko akama ku kantu nanjye ngashaka unayi yicana yanjye nanyivugurure kabisa kuko mpana kuvuga ngo bajya barabafana banje abo vuga ba Abel nduwayo bandi bafanira vine bajya barabafana banje umaririza nteri jewe kandi nawe uri kwibaza urabizi
amayobera barabona ko batanze gukina cyane nabatanze mu kibuga ahubwo je nyine mu kibuga nyine ca ruguru birimani urumva ariko mu iki kibuga ariko ni ruguru muge aho bihurira ni isi yose nabatanze gukora filimi ngaha mu gihugu ariko bantanga gukora filimi Bujumbura urumva mu nyuma ndabegera mbegere mbagira inshuti ariko nsanga nyatari udafise agafaranga kuba muno ubu ni mukira inshuti barya bose ni inshuti zagize ikomeye ahubwo ntafanira vino maze kuza kundamutsa muhira ku gatumba ruguru simubeshe n'umwana mwiza gw'Imana muhezagire ibyo bindi nabyo uri kuzana ntabwo mbibona turi gukora ariko je nta muntu uzompamagara muri filime ngo ninje kumukinira muri minsi nanjye byanjye byananiye cereka maye konti ari kwiye cha nararushe imvi zaje ndashaje nta n'ikintu nshitseho abana ngiye kubasiga cyama mbasize habi narishinze gukinira abandi nabakinira kuri gusa n'inshumi bamaye nano saza gukora filime nshaje gukora filime nawe niba kuyishyura none filime ntabwo iyi myaka nayo mufise oya ntabwo imvi zaraje rega imvi zaraje we imvi zaraje zaje kubera imyaka ufise umuriza ndakubwira abo tungana n'abasore no kubera ko umwana muto nyagira imvi kandi atakiye unaka ngarakora aba yarazivuka rero se genda arazivuka nyo gato na mwana avuka nimbi ntabwo navuga nimbi ahubwo ziba zaraje kubivanye n'imisi amatsi amaze mu ndase nose umwana bamaze hanze ni nkuko nawe zishobora gucomoka kubera ibihe ufise umuzehe ahubwo reka tubikosore neza ni ibibazo bituma umuntu azana imvi nuko n'umwana nawe abagize ibibazo nyabaki aba yaravukanye ari gihe bari mu ndaka kaba karanyanyaye ise na nyina biruka bahangana banywa kanyanga kubera ibibazo ari kubona kuri ise na nyina amezi 9 agaca saza mu mezi 9 reka tubashimire abakunzi ba BUJA Today TV uyu mugabo nawe ni mutoka mbari nta kintu afise atunyoteje nta namazi kweli ni murebe mushigikire abantu bamuroga mumufashe mu mabari muramuroga akabaho nawe bakatugora mu muji ntabe mu muji ni ikibazo inzu kuri hani diri atakije kamera ntari hinzu mugira musubize ruguru mbevuka ija mu rukarama uvuka mu rukarama cavuka bakunzi ba BUJA Today ikiganiro ewana mahoro y'Imana bari namwe mukore subscribe comment hamwe na share maze umenga nta birenze mwibuke no kumusengera afise ibibazo birenze abadayimoni baramwatatse yakoranye na nde yakoranye na rushoferi satani babona satani avuka ni hasa rya satani utoyi wiwe cyangwa mo kimwe ibana azora yamugize umugenzi asanga yaciye unzira zitarizo cyangwa azora wisengera Imana yipfira muhamagara byanyabyo para ryari apfira mu mwe biraguhamagara dani nawe biraguhamagara mugabijamba fusi iyo gahunda nira karuka umutori kurewa cyangwa Imana muhamagara jewe Mana ndagusabye uretse ko mamagara ari ibibazo narakemura byinshi hano hari ibibazo ari filime utarakora ubu ndi kwigisha ubutinganyi buhagarare ngahe wacu nibuze none gutwara ndacyo Mana numamagara ubwo butinganyi burafasha nibaza ko ari umuntu uhagarika ubutinganyi kubera filime yawe abonye nije ndi kwigisha ubutinganyi ngaho buve mu nzira ntibuzagaruke ngaha nawe urimo urashaka Imana imamagara we ubwo bagibyigisha ariko babona uko bukogwa ubutinganyi Mama ngo tubigisha kumukora akaka muri babandi namutahuye mude yagiye ari muzima agarutse ari kiremwe gitangaje ni igihumbe cya jabo bye